What are you doing here? کوره what are you doing here ته دلته څه کوې Why are you staring at me like this? Why are you staring at me like this ته ولې داسې ماته په غور سره ګورې staring ویل کېږي په غور سره یو چاته کتل Who were you talking to? Who were you talking to تا چا سره خبرې کولې I was talking to my friend. Are you okay? I was talking to my friend ما له خپل ملګري سره خبرې کولې Are you okay آیا ته ټیک یې How could you do this to her? Where is Lily? How could you do this to her تا څنګه کولی شو چې له هغه سره داسې وکړې Where is Lily Lily چیرته ده I don't know. What are you talking about? I don't know زه نه پوهېږم What are you talking about دا ته د څه باره کې خبرې کوې I have heard everything, Dad. You made her kidnap. I cannot believe you. I have heard everything ما هر څه اورېدلی دي You made her kidnap تا هغه اغوا کړه I cannot believe you زه په تا باندې یقین نشم کولی believe ویل کېږي یقین کول Why did you do this? She is pregnant. Why do you hate her so much? Why did you do this تا ولې داسې وکړل She is pregnant هغه امیدواره ده pregnant ویل کېږي امیدواره چې په خېټه یې ماشوم وي Why do you hate her so much ته ولې له هغې څخه دومره نفرت کوي hate ویل کېږي نفرت کول Much. Enough is enough. Yes, I made her kidnap. I don't like her. Enough is enough بس دی نور بس دی Yes هو I made her kidnap ما هغه اغوا کړه ومې تښتوله I don't like her زه هغه نه خوښوم How could you count on her? She is just a stranger. I don't want to see her in my house. How could you count on her ته څنګه کولی شو چې په هغې باندې یقین وکړي باور وکړي count on ویل کېږي یقین کول باور کول She is just a stranger هغه یوازې یو اجنبي ده stranger ویل کېږي اجنبي I don't want to see her in my house زه نه غواړم چې هغه په خپل کور کې ووینم She needs me, Dad. Where is she now? I have to save her. She needs me Dad هغه ماته ضرورت لري پلاره Where is she now هغه اوس چیرته ده I have to save her زه باید هغه وژغورم I will not tell you about her. Please forget about her. I will not tell you about her زه به تا ته د هغې باره کې ونه وایم Please forget about her د هغې باره کې هر څه هیر کا Forget ویل کېږي هیرول I have to do something. I have to save Lily. I have to do something زه باید یو څه وکړم I have to save Lily زه باید لیلی وژغورم Wow. It is raining. Can you please stop the car? Wow ډیر ښه It is raining دا خو باران وریږي Can you please stop the car آیا ته کولی شې په مهربانۍ سره دا موټر ودروې What happened? Is everything okay? What happened څه واقع شول Is everything okay آیا هر څه ټیک دي This place is very beautiful. I love rain. Please stop the car for a while. This place is very beautiful دغه ځای ډیر ښایسته دی I love rain زه له باران سره مینه کوم یعنی خوند راکوي باران rain ویل کېږي باران ته Please stop the car for a while مهرباني وکړه موټر ودروه د یو څه وخت لپاره For a while ویل کېږي د یو څه وخت لپاره Sure, Lily. You can take a shower in rain. Sure Lily یقینا لیلی You can take a shower in the rain ته کولی شي چې په باران کې ولامبې Come here, Sir Adam. You should also take a shower in rain. It is so refreshing. Come here, Sir Adam. دلته راشه ښاغلی آدمه You should also take a shower in the rain ته هم باید په دې باران کې ولامبې It is so refreshing دا ډیر تازه کوونکی دی No thanks, Lily. I am good here. No thanks, Lily. نه مهرباني لیلی I am good here زه دلته ښه یم Hello, sister. What Hello, sister. سلام خورې What happened څه واقع شول happened? Adam. Lily is missing. Someone kidnapped her. Please find her. Adam Lily is missing Lily لاپته ده missing ویل کېږي لاپته Someone kidnapped her یو چا
هغه اغوا کړه وی تختوله. Please find her soon. مهرباني وکړه هغه ژر پیدا کړه. Soon. I know, sister. I saw that man. Lily is with me. We will come home soon. I know sister ته پوهیږم خورې. I saw that man ما هغه شخص ولیده. Lily is with me. Lily له ما سره ده. We will come home soon. موږ به کور ته ډیر ژر درسو. Soon. What? Did you see that kidnapper? How is Lily? What sir? Did you see that kidnapper? آیا ته هغه تختونکی ولیده؟ How is Lily? Lily څنګه ده؟ That kidnapper made off. Lily is perfectly. That kidnapper هغه تختونکی made off وتښتېده. ملګرو make off ویل کېږي تښتېدل او د make off دویم حالت چې ده هغه made off ده یعنی وتښتېده. څه دی؟ made off به تاسو استعمالوئ. Lily is perfectly fine. Lily په مکمل ډول سره ټیک ده. Fine. Okay, Adam. Please come home soon. I need to talk to Okay, Adam. ټیک ده Adam. Please come home soon. مهرباني وکړه کور ته ژر راشه. I need to talk to you. زه ضرورت لرم چې تا سره خبرې وکړم. you. Okay, sister. I will see you at home. Take. Okay, sister. ټیک ده خورې. I will see you at home. زه به تا سره په کور کې ګورم. Take care. خیال دې ساته. Care. Lily. I want to tell you something. Lily, I want to tell you something. زه غواړم چې تا ته یو څه ووایم. Can we talk? I feel really happy with you. Can we talk? آیا موږ خبرې کولی شو؟ I feel really happy with you. زه تا سره په حقیقت سره ډېر د خوشحالۍ احساس کوم. What do you want to say? I am all ears. What do you want to say? ته څه غواړې چې ووایې؟ I am all ears. ما درته په صحیح ډول سره غوږ نیولی. څه دی چې کله هم تاسو چاته وایې که نه چې I am all ears نو دې مطلب دا دی چې ما تا ته په صحیح ډول سره غوږ نیولی دی. I love you, Lily. I cannot live without you. Will you marry me? I love you, Lily. زه د تا سره مینه کوم لیلی. I cannot live without you. زه نشم کولی چې ستا نه بغیر واوسېږم. Will you marry me? آیا ته به له ما سره واده وکړې؟ marry ویل کېږي واده کول. Really? Do you also love me? I am stunned. Of course, I will marry you, my darling. Really په حقیقت سره do you also love me? آیا ته هم له ما سره مینه کوې؟ I am stunned. زه حیران یم. Of course, بالکل. I will marry you, my darling. زه به له تا سره واده کوم زما محبوبه. نظر دا خوب نیسی ده؟ خوب بینی خوب ده حالت خوب بینی. Are we in paradise, Adam? I am on cloud 9 today. Are we in paradise? آیا موږ په جنت کې یو اډمه؟ paradise ویل کېږي جنت ته. I am on cloud 9 today. زه نن ډېره زیاته خوشحاله یم. on cloud 9 ویل کېږي ډېر زیات خوشحاله. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Sir Adam. Lily. What were you saying? Are you okay? Were you thinking something? Are you okay? آیا ته ټیک یې؟ Were you thinking something? آیا ته د یو څه باره کې فکر کوو؟ Nothing. We should go now. Cora is waiting for us. Nothing. هیڅ هم نه. We should go now. موږ باید اوس لاړ شو. Cora is waiting for us. Cora زموږ لپاره انتظار کوي.